Dia takbir raya itu lepas sembahyang. Dia ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau takbir mursal waktunya sudah habis, itu sejak daripada hari Arafah atau sejak daripada malam hari raya sampai kita melaksanakan salat Id. Itu tidak ada batasan waktu. Berduduk, berdiri, di restoran, di pasar, berjalan, berbelanja, takbir sepanjang waktu. Tapi selepas kita melaksanakan salat Id, sunatnya takbir itu hanya selepas sembahyang saja, baik sembahyang fardu ataupun juga sembahyang sunnah. Tapi kalau hanya setakat boleh, boleh, bukan tidak boleh, setakat boleh, tapi tidak disunatkan. Jadi takbir macam mana? Kira takbir 2 kali, takbir 3 kali, sahutan. Allah. Nanti lepas sembahyang takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.